Company je renomirana toronska advokatska firma koja se isključivo bavi kanadskim imigracionim zakonom. Za konsultacije javite se Veni Li ili Marku Vitoroviću na telefon 416 321 0100. Svečanom akademijom 12. maja u velikoj sali MDG Banquet Hall Srpsko kulturno-umetničko društvo Oplenac u prisustvu već druge generacije roditelja, specijalnih gostiju i onih najvažnijih svojih članova i članova uprave proslavili su svi zajedno 25 godina uspešne kulturne aktivnosti na ovim prostorima i šire. Umetnički direktor Vladimir Spasojević osvrnuo se na dosadašnje rezultate, ciljeve i planove koje Oplenac treba da ostvari. Bila je to prilika da se sretnu bivši i sadašnji članovi Oplenca, igrači i oni koji su vodili društvo od samog njegovog početka. Gojko Roglić osvrnuo se na značaj Oplenca u zajednici i udelio plaketu predsjednici Dragani Varaklić, na čemu se ona zahvalila i u ime svih onih koji volontiraju i uporno rade ovih godina. Generalni konzul Vladimir Pavlov izrazio je zadovoljstvo što u dijaspori imamo ovakve kulturne asocijacije i za sav dosadašnji napor i ostvarene rezultate udelio je paketu Skudu Oplenac. Hvala vam još jednom i puno sreće u narednom stupiću godinu. Skud Oplenac može se pohvaliti reprezentativnim folklornim ansamblom i grupama gotovo za sve uzraste dece na negovanju i predstavljanju bogate srpske folklorne tradicije i običaja na ovim prostorima. Za obeležavanje jubileja predviđeno je niz kulturnih aktivnosti koje su započete još prošle godine sa nastupom zajedno sa kolom iz Beograda, a preko nastupa ove godine u San Diegu, Los Angelesu, San Francisku, Sacramentu u maju mesecu završit će se sa godišnjim gala koncertom u Living Art centru u Mississaugi 3. juna pod sloganom Ja sam srpska kći. Pozivamo srpsku zajednicu da povedu pre svega svoju decu, a onda i svoje prijatelje na jubilarni koncert Skuda Oplenac koji će se održati 3. juna u Living Art centru u Mississaugi.